musengela konse kuntu baletambira kunkolonya nine munine nwe mwape Samuel MWAPE uletwafwa muri sign language ni muline fwe Sylvester Chola mukai Einstein na tupepe twamutotela no kumuchindika mwe mfumulesa mukati akamyolo shikolo twamitotela panti mwa mwali wama Einstein wa mangeyi mwe mfumo twakabilo kulanda kwenu muchewo chene chituntulu ukupitira maka ya mupashi wa mushilo shikulu soseni ukuleka mwe mfumo chewo chenchingo mfuika soseni no kusosa mukupitira mupashi wa mushilo muri Yesu Kristo mfumo amen. Mkutila mkwai Einstein nakabilo kutila tulolekeshe mumashiwi ya kwa shikulu mufintu fitatu ifilenga umuntu ukupalama mubufumu bwa kwalesa nangu finga tuingisha mubufumu bwa kwalesa nangu isho tuingenda nafyo ilo tulefika mukati kakuingira mubufumu bwa kwalesa. Mkutila twalainda nenkalata ya kwa Paulo into alembele kubena Roma mu chapter 14 amashiwi twalabelenga bena Roma chapter 14 nomba twalabelenga verse 17 ichibu cha kwa shikulu chileso sa ngefi pantu bufumu bwa kwalesa tekulya no kunwa lelo bulungami no mutende no kusekelela mumupashi wa mushilo. Emkutila mwashila bakwa shikulu ayamashiwi oyo ndekabelo kutila lesa atwafwe twakane bwino ukupitira mupashi wa mushilo ukumonefyo twingenda mukatika kino chalo muri ayamashiwi muri fintu fitatu ifyo Paulo apendamo ichakubalilapo muri ubulungami bwa kwalesa eryo shulimbi ilikonkelepo mutende eryo shulimbi ilikonkelepo kusekelela. Emkutila ififintu efisangwa mukati kabufumu bwa kwalesa nomba tulekabilo kulolekesha bwino muri chapter 11 fishi Paulo alekabilo kutila asokolole nangula ninshi Paulo alembele ayamashiwi kubena Roma ichakubalilapo Paulo ilo talafika kuli verse 17 wa uyu chapter 14 wabena Roma icho lekabilo kusokolola bwino muri fintu fibiri ifyachushishe abanensu sana nilelo nafichusha inkutesha kwa shikulu nabena Kristo abengi pamulandu wako monefya abantu bengafika pakupusuka erono kusanga mukatika bufumu bwa kwalesa eryo ichakubalilapo Paulo mukubangirila alandile pamulandu wa fyakulya bushe fyakulya kuti fyalengo muntu kukana ingira mufumu bwa kwalesa eryo shulimbi Paulo akumisheko ni pamulandu wa mipepele wa pabushiko kushakunshi wingalengo muntu ukuingila mu bufumu bwa kwalesa. Emkutila ngatololekeshe fintu ififibiri file shupa sana abana bakwalesa eryo lingiline bambimule mfwa balera ndokutila mwe pepa sande temwaka pusuke bambina balera ndokutila fuba pepa pabushiku bwaka pachibelushi bambina bwati pabushiku bwa pali chitatu ushafi fyonse kuti fyalengo omuntu kumwinsha mbufumu bwakwalesa kanshi emulandu Paulo ayesheshe ukusokolola kanshi ngatwabelenga muri chapter imuna ine tulekabilo kuishiba no kumuno kutila tachiri chintu ukupepa lesa pabushiku buli bonse iyo te qualification yingalengo omuntu ukupusuka kasha mukutila mukupekanya kwa lesa ngatwabelenga bwino muri chapter 11 ukufuma mu chapter verse 1 2 na 3 na 4 na 5 tulemo na mashuno kuya kuntanshi Paulo aleso sokumuno kutila inshi kushonse shabafye chimochine kanshi temulando umuntu kuti ape papa sande temulando umuntu kuti ape papa chibelushi temulando umuntu kuti ape pobushiku buli bonse ichi chintu ichakupepa obushiku bulonse tachingalengo omuntu ukufika pakupusuka na kaliafye kanshinshi kushonse shalilingana kabiri nshiku shonse shakwalesa ilo nakabili mulando afinishepo kabili mulandu wa fyakulya eri bambi kwaliba ukufika pakuipununa pakumona kutila bambi baleso so kutila wenebo nshinga lyenkumba bambi tabalya milonge bambi tabalya efyapu sana ifyalekana bambi nabwe misalu ishofine ushena fyefi kuti fyalenga umuntu ukufika pakukana pusuka kanshi umulandu nawo emowaba muri uyu chapita ero nomba Paulo mukusosa mukusambilisha kwakwe mukupitira mumupashi wa mushilo hapo nomba afikire pakusosa
mukatika amashiwi yakwaleso kupitira mumupashi wa mushilo ukweba abashila bakwa shikulu kula kubena loma ukubeba okutila ubushikuta bwingalengo omuntu kupusuka ifyo finene kyakulya takingalengo omuntu ukupusuka kanshi ifyakulya fyalisanguluka fyonse umuntu kutyalya ero tafingalengo omuntu kufika pakupusuka namba chinshilesa alekabila mukatika miao Yesu imwe na ine apo natubelenga amashiwi ukupitila mu chapter 14 na verse 17 alondolole fintu fitatu ifikankala sana kubashila bakwalesa ifi bafilo okulolekeshapo ngabe na Kristu abalelo lela ukusa kwa shikulu ukusanga mukatika bufumu bwakwalesa kasha mukutila ifi fintu fitatu fyali pampamikwa fisangwa mukatika bufumu bwakwalesa nomba ichakubalira pocho Paulo asokolole alandilo kutila pantu bufumu bwakwalesa tekulya kanshi tekulya fye edo nokunwa echingalengo omuntu kufika pakupusuka iyo nomba alandilo kutila ubufumu bwakwalesa bulungami no mutende ele no kusekelela mubana bakwa shikulu busho bulungami chenshi emukutila ilo tulelanda pamulandu wa bulungami imwana ine tuleka bilo kumona kutila twali abantu ababembo edo nomba pano maya kutetekela shikulu Yesu Kristo ukutufumya nomba kulubembu edo twafika nomba pakushishiwa edo nomba twashishiwa tulefika nomba pakulungamikilwa pantu bulungami bwakwalesa nomba ifwenga abantu fwe bali ababembo shikulu alefika nomba pakutulungamika twali abantu abalungamikiwa mumulopa wakwa shikulu Yesu Kristo nomba ubulungami bwisa shani emukutila pano mwa muntu nafuma kulubembu lesa namukula ukupitira muri Yesu Kristo ero kabiri futi lesa afika nomba pakumusamba no mulopa wakwa shikulu Yesu Kristo ero nomba lesa atende ko kumonango muntu ushatalila abembu kapo emukutira justification eshuwa wamba mchingeleshi just as if you have never sinned before ngo muntu shatalile abembu kapo kashinombo muntu afika pakulungamikwa kanshi ifo bulungami bwesu bwaba mulilesa kanshi abakwete shikulu Yesu Kristo eba kwete ubulungami natumone amashiwe yantu Paulo kabiri asosele ukupitira amashiwe yakwa shikulu munkalata yuwini wabena Roma chapter 5 verse 9 alondola Paulo amashiwe nga yakupitira mumpashi wa mushilo echo apo nomba twalungamikilo nomba kumulopa wakwe pali bufitu kapusukila muri wena kubukali kashinga twamune mubo mumvibwa kwa shikulu twasanga kumona kutila kanshi bulungami bwesu wishila fye pamulandu wa mulopa wakwa Yesu Kristo ulo wasomine kulupanda kulia ku Calvary kanshi kula kulupanda kwa titulefikala mbefya maka efe shikulu Yesu Kristo asendela ifolubembu ilo nomba tuafika pakulungamikwa mubana bakwa shikulu embila tuleka birokubira embila ileka birokumfwika muisamba lyakasuba embila tuleka birokubira bashima pepo ukulenga abana bakwa shikulu bapike pakupokelera Yesu Kristo elo no kwikalilira mu bulungami bwakwalesa panto bulungami epusukilo echimwe chilesa ngwa mukatika bufumo bwakwalesa ubulungami tulekabila ukwikalira mu bulungami ukutwalirira okwikalira mu bulungami ukutwalirira okulolela lesa mu bulungami ukutwalirira okwendera mu bulungami ukutwalirira okupatuka kulubembu ukutwalirira okwikalirira mu chebo kyakwalesa ero twingafika pakubona ubulungami bwakwalesa mu miao Yesu kanshi ngaba shila bakwalesa imona ine tulelo lela shikulu Yesu Kristo ichakubadira potuleka bilo kwendera mu bulungami bwakwalesa tekumana Yesu tekumaka Yesu mubana bakwa shikulu umwina Kristo aleka bilo kufurumuka olubembu umwina Kristo taleka bilo kuyikuminisha kulubembu umwina Kristo taleka bila ukukwata esengene olubembu umwina Kristo taleka bila ukutungulula kumaka ya lubembu umubiri ufilo okufwa ero nomba shikulu Yesu Kristo aletendeko kuteka mu miao Yesu ero mubiri nombanga wafwa ero tuleka bilo kutungulula ku chebo kyakwalesa ero tuingenda mu bulungami bwakwalesa kanshi ubulungami bwakwalesa bwisa pakutetekela shikulu Yesu Kristo umwana wakwalesa wampanga nikula kuchapindama ku Calvary kulupanda ako shikulu Yesu Kristo atulubwire ubulungami bwisa ku bantu abapokelera Yesu Kristo ngemfomo yabo
emukutila kuba ikala mukati ka kilonganino nangubenga pwe emyaka eyingi kuti baba ni bakemba kuti baba ni baheuda kuti baba ni bakombe kuti baba ni bashima pepo kuti baba bakubombera lezo mulimo uli onse nga munine fo wenka